takas ni ngayo ban file nomination ringkat ki supporters ki joni ringkat apo ka state party Shillong City ka block members and respective unit naka constituency kapaningkong baling ngami siya kani karensan ka diba kintiyo ngin empower ki long kami ki joni kumju ki youth ki joni. We have to fight a battle ni long firm ni decision habang iyang ka election ginhapan niya lebet nakabating kay gatong katong kabahakmat kajonga kabahakmat nangalayo siya elect na kani siya kani ka Meghalaya Legislative Assembly nagkloy baningkong kadi ka empowerment ni ki kansay ka empowerment ni ki youth but kamtam ngin pa ki infrastructure ha ka jelahi barok ko way ha ka constituency kumnong ngin uplift habang ni pa ki kun samlagi ni kun sila long ki pala do na ulot ka jela namar ba lingbag ki pandemic lingbag ka jinglong frustrated ka jong ti hakikam ti jam ringa kun ka kun samlang ngamla ban syupet baka jelai ka jong ni kalahir arso ka puli ka puting ngaploy ban penting ka education di infrastructure nang siya mat ila ban ni ibang ya kata ka Meghalaya ko makikot board of clouds.